Yes, bakunzi b'u Rwanda TV1 tukwete igitondo ciza, igitondo c'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tugusuza badukurikirana bari hirya no hino mu turere dutandukanye, haba mu turere tw'intara y'Amajyaruguru, hari abadukurikirana bari mu turere dutandukanye two mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no mu Majyaruguru no mu mujyi wa Kigali. Tukwete igitondo ciza, tujye kubabwira ku makuru y'imikino nk'uko twabibasezeranyije nk'u Rwanda TV1. Uyu munsi turaza kubabwira imikino yabaye muri World Cup qualified, na aho turaza kubibabwiraho ku mugabane w'Uburayi hari imikino yarayibaye ku mugabane w'Afurika nayo yo guhatana igikombe cy'Afurika. Ibyo turaza kubibabwiraho. Hari n'imikino iri kuba ku mugabane w'Uburayi ya Euro y'abatanye imyaka 21 no turaza kubajyana ku mikino ya International Friendly Games, akaba ari imikino iri kuba mu gihe buno amashampiyona yabaye ahagaze. Ibyo tugiye kubivugaho muri iki gitondo, ako tugiye nyaboneka mu dukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero muri iki gitondo, hari imikino yabaye nimugoroba muri World Cup qualified UEFA. Imikino yabaye aho Azerbaijan yakinnye Ireland itsinda Azerbaijan ibitego 2-0. Mu Bufaransa Ubufaransa bwabake Ukraine bunyagira Ukraine ibitego 4-0. Mu tsinda rya kane, mu tsinda rya HF, ikipe ya Almeria yakina na Hongria itsinda Almeria igitego 1-0. Ireland itsinda ibitego 2-0. Portugal ya ba Cristiano Ronaldo. Ahangaha rwose mu tsinda rya F, mu tsinda rya I, ikipe ya Norway itsinda ibitego 4-0. Estonia, Moldova itsindwa ibitego 2-0 na Ubutaliyani. Ahangaha mu tsinda rya K, ikipe ya Andorra na Albania itsinda Andorra igitego 1-0. England itsinda ibitego 2-0 Serbia. Ahangaha rwose mu uyu munsi naho imikino iraza gukomeza, aho Luxembourg izakina na Germany, Slovakia ikazakina na Netherlands, Finland ikajya gukina n'Ubutaliyani ku saa moya saa 3:45. Poland izakina na Netherlands, aho Croatia na Faroe Island izakina ku saa 3:45. Gibraltar na Montenegro nabyo bizakina ku saa 3:45. naho kuko twabibabwiye rero ku munsi w'ejo nabwo ku mugabane w'Afurika imikino yarakomezaga mu guhatana tike kuje mu gikombe cy'Afurika cy'isi kizabera muri Qatar, aho ikipe ya Nigeria yaje kwihanira ikipe ya Ghana itsinda ibitego 4-1. Cameroon nayo itsindwa igitego 1 na RD Congo. Ahangaha rwose mwiri tsinda ryo ku mugabane w'Afurika rwose byari bimeze neza cyane. Abanyanigeria bishimiye ikipe yabo rwose uburyo yari ihagaze, itsinda ikipe ibitego byinshi cyane, yihanangiriza ikipe ya Gabo rwose itsinda ibitego byinshi cyane, aho rwose ikipe ya Gabo yaje kwihanangirizwa cyane itsindwa ibitego 4-0. Tuti bakunze u Rwanda TV1 rero no muri World Cup qualifiers muri AF nayo umukino yabaye, aho ikipe ya United Arab Emirates nganyije n'igitego 1-1 na Iraq. Ejo uyu munsi naho imikino naho muri CONCACAF ikaza gukomeza, aho Bermuda mu kanya rwose mu mikino yarangiye itsinzwe ibitego 7 Croatia itsinzwe ibitego 7 rwose. Trinidad and Tobago nayo inganyije igitego 1-1 na Jamaica muri iki gitondo. Imikino na nungu ku minota 21 ikipe ya Haiti ikaba iri kunganya ubusa ku busa na Costa Rica. Ibi tukaza kubibabwiraho mu masaha aza uburyo umukino warangiye. Ku minota 21 Nicaragua na Honduras nabyo biri gukina rwose. Nicaragua ikaba imaze gutsinda igitego 1-0 Honduras. Kuko twabibabwiye rero ko tugomba kubagerera hirya no hino ku isi mu mikino itandukanye, mu mikino uko igomba kugenda. Imikino mu batari imyaka 20 rwose hano
imikino ikaba yarayibaye mu tsinda rya gatatu Luxembourg yabatangije 21 rwose ikaba yatsinzwe na Islande ibitego 3-1. Mu tsinda rya kane Slovakia nayo yatsinze ibitego 2-1 Kazakhstan. Mu tsinda rya Northern Macedonia yatsinzwe ibitego 4-0 na Sweden ibitego 4-1. Qualified mu tsinda rya kane Northern Ireland yatsinze igitego 1-0 Latvia. Mu tsinda rya H Croatia yatsinze ibitego 4-0 Lithuania. Ahangaha rwose akaba yari imikino imeze neza cyane kandi iteye ubwoba hagati y'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi y'abatangije imyaka 21, aho uyu munsi nayo imikino iraza gukomeza ku saa 11 Finland iraza kwakira ikipe ya Romania, ikipe ya Chypre rwose ikaza gukina na Kosovo, nabyo bikaba biraza gukina ku isaha ya saa 3:40 ikipe ya Spain gukina na San Marino. Mu tsinda rya gatatu rya Switzerland gukina n'ikipe ya France ku isaha 2:30. Mu tsinda rya kane ikipe y'Ubwongereza gukina n'ikipe ya Ireland nayo batanije imyaka 21 ku isaha ya 3:45. Mu tsinda rwose rya gatanu ariryo rya Armenia gukina na Montenegro, Poland kwakirana n'Ubutaliyani. Mu tsinda rya F ikipe ya Greek gukina na Georgia. Mu Germany ku saa 1 nayo gukina na Malta. Akaba ari imikino rwose iraba imeze neza cyane. Mu tsinda G ikipe ya Netherlands gukina na Slovenia ku saa 3:30 nayo. Israel gukina na Norway, nabyo biraza gukina rwose. Mu tsinda H ikipe ya Turkiya gukina na Ukraine. Mu tsinda rya ikipe ya Belarus gukina na Wales ku saa 10 zuzuye. Ku saa 10 Australia na Belgium biraza gukina nabyo. Ahangaha rwose akaba ari imikino imeze neza cyane, imikino iteye ubwoba hagati buno muri iki gihe cyo guhagarara kw'amashampiyona atandukanye hirya no hino ku isi. Tukaba turi kubagezaho imikino itandukanye iri kuba hagati rwose y'ibihugu bitandukanye, aho amakipe akomeje kugenda ashimisha, haba amakipe y'ibihugu haba amakipe atandukanye rwose atandukanye mu bihugu bitandukanye. Harimo imikino ya gicuti y'ibihugu, hakazamo imikino itandukanye yo hirya no hino mu bindi bintu bitandukanye, aho tugiye kubagezaho rwose uburyo imikino mpuzamahanga iri kuba mu gihe bitegura kuza gukina ibihugu bimwe na bimwe bihatana igikombe cy'isi ndetse n'Afurika. Aho muri iki gitondo hari umukino ugeze ku minota 80 arimo guhuza Canada na Ecuador, bikaba bifite 0-0 muri International Friendly Games. Hakaza umukino wo ku saa 3:20 w'Ubuyapani na Ghana bose ikaba yakiriwe n'ikipe y'Ubuyapani, aho mu kanya nabwo ikipe ya Kenya na Madagascar baza kwambikana naho, aho South Korea na Bolivia nabyo bifitanye umukino ku saa 7. Burkina Faso rwose igihugu cyo muri Afurika gisigaye kimeze neza muri football, naco kikaba gifitanye umukino rwose na Nigeria. Egypt rwose ikaje gukina na Algeria, Oman na Sudan ku saa 9. Kenya umukino wayo rwose ukaba warakanselinzwe wa mbere wari na Madagascar, ikaba awo Kenya igomba gukina na Ecuador, Guinea ku saa 11. Angola na Argentina ekipe ya Kizigenza Lionel Messi ku saa 12. Akaba ari umukino witezwe cyane n'isi yose, aho umukinnyi Lionel Messi agomba kwigaragaza muri Afurika uburyo akomeje gukina ruhago
ye rwose muri kariyeri ye. Lionel Messi rwose akaba ari mu kibuga ku isaha saa 12 rwose na Argentina, saa 10 Cameroon na Gambia nabyo gukina, Uzbekistan na Egypt nabyo gukina ku isaha saa 12, Saudi Arabia na Ivory Coast nabyo gukina ku isaha saa 10 n'igice, Tunisia na Jordan nabyo ku isaha saa 1 n'igice biraza gukina, Kuwait nayo na Tanzania ku isaha saa 2 zuzuye, Maroc na Mozambique nabyo biraza gukina. Inshuti bakunda Rwanda TV1 rwose tujye tumudukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo Rwanda TV1 rukomeze kwaguka, rubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Turabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.